It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. She said she can't feel my face. Right now I can't feel my heart. Bah, ini penake ning ndi ya? Cacane tapi mendung ini apa dolan-dolan. Ora mendung belas cacane ini. Bah, cemek jalan. Paping di kali ya. Ning ndi ya penake? Dari ya misal kaca. Tapi ini gini yang itu gak gini. Tapi penak. Adem. Ini dia kaca. Orang lewat ini kan ini lah arep dolan-dolan. Kuwi Pardi ya, nyapa ya? Di Wardi, apa ning ndi we? Weh. Renek begini. Ya Mas, Kuwi yo. Cuma apa yang selama jadi, tapi rasi itu wis kowe ngatine. Dulu aku dua ana omah golek bolo-bolo renek nggon ndi. Kayak gampang rumah. Kayak pegawai gila. Apa ngono benar? Nanti beri kan. Nyolong-nyolong panganan apa lo? Anu dosok. Dosa. Sebenarnya loh. Sekali-kali nyolong nggak apa-apa. Bener dile. Tunggu ngaji. Nyolong apa ya beri? Nanti lo. Nyolong apa jadi? Gue mana? Kuwi omah renek. Nyolong apa ya? Wah iya, tepak wi sawi wi. Udah dibakar. Terus bakar ini Mas. Nama kan. Saya jajal boleh. Beli bub. Mana guys? Bub yang bub ini. Buat ini. Iya. Salah nih, jadi begini. Tutup urai. Tutup buat ini. Tadi cukup mak. Batan ini yo. Batan ini ring. Iki masuk bisa gini. Bari rono waduh bener. Ini pancing apa nih Pak ini? Lah ya, keren. Kunci kamu bulan terakhir. Jalannya mah ngene. Weh, jantung yo. Ngawur tuh ya? Jane wis. Terus. Ayo, kita juga mangan. Saya iki gede-gede. Apa kata? Ya. Nak wosel aku peh. Tenan. Wosel polisan. Barang bubuk sih. Arep kepekene saya. Roket. Wah, wosel. Aduh, somu anginnya renek dengerin. Oh ya. Jane ya mendung, tapi ya renek. Tapi sumuk. Lah iya kuwi. Dan sama kalau Ayo. muter. Nyapa ya? Cek nyolong sawi ning kowe ae.
Karen sih. Iya, sekarang sih. Dan sawi tak gak dijabut. Lu guys. Apa ini? Aku harus. Wah, Wah, tepak. paket lengkap. Lah sak gendul-gendule lho iki. Nak ora iki jajal sik. Sing iki Sik wangi. enak. Air keras tulisannya. Ini Bedil enak mateng. gede ya. Oke. Wah, masuk. Rezeki Anak solehah. anak soleh kak, apa nyolong malah dikei sing wis ning kene. Masih sih. Kok gede sih sing ya? Ceblok paling. Ben. Suwen ketok loro wis. Alah. Bene nganu apa? Bene bergizi. Alah. Wis rasa ngoncaki ya wis ngoncaki. Ambil rada nganu. Ngono kae. Ambil kata sih piye? Jenenge Aljal. Ya. Ronde. Enak. Enak. Weh. Rasane yo koyo kates. Apa jenenge kates ya? Rasane kok kates. Ah, ceplok iki ra lucu iki. Wih, enak serintile malah. Ya ya kuwi. Sing iki dipanen enak ora ya? Iya panen. Iki lho akeh. Menone iso tukul kan garek ngono. Jiko itu. Ketok. Ngelak lho. Lumayan. Nah. Aduh. Betul. Nganu Agak kotor, anjay kotor. ror. Bene wis ra apa. Penting inu mak kena gawe ganjel weteng kan. Wis suwe nok. Wah jan Wih, gedeng sindile ya. Dan kercer. Heh. oh. Gedeng gitu iki. Skill meneng. Iya. Batil. Dah. Nggak kena. Ora apa-apa. Gak apa-apa. Gedeng sindile wae. Ahu ngene. Wis bene wis. Sekirane sik kena dipangan bangga tak amplok. Pokoke buah. Aduh, cempek. Astagfirullahaladzim. Gak oleh. Iki piye iki gak iso ngene. Ini ada enggak? Kowe. Kowe berdapan. Kabeh jentekne loro-lorone ra apa-apa iki. Tak ada loro-lorone engko. Wis ngene ya. Bisa mesti jane. Wah, dikuat. Rasane anu estetik. Seru. Kotor. Buaan. Bih, rintile. Wina. Tapi untuk giradi tapi. Dan menyehatkan. Ada gak udah aku tapi. Betul. Tiap ras kabeh iki. Ben. Itu aneh rasanya. Gue coba tinggal. Piye gila coba iki? Wis ora ngurus ya. Mati bareng. Yo mangan-mangan. Iya. Nah. Ayo aneh. Aneh pahit-pahit itu kan.
Lagi piye iki? Jijik iku Jan. Kok saya sing jijik. Wah yo kono blamble kabeh. Blambre ya. Iya ngono. Gila nih. Nah ya, Pak. Ngene jane. Enak jane tapi kok gilane. Alah kok kabeh. Ngapa nih semari mangan kates ya? Mangan kates entek. Suarek. Tuh golek sawi ora? Mana teh? Wis ra usah wis. Kelar enak. Suarek. Iki. Mulai. Ayo. Aduh. Capek aku. Anjir capek. Ror. Balik yo. Yes, Di koleksi di rumah. tambah nyari. Mantap kali ya. Iya, so ketik papi. Ya, wantor ora diret rata ya. Saling kantor enek lho. Wah, ana ning kapan ya kalau gitu. Bu. Ora tak mudine ya. Kalau mudine ada suwe dia tak. Wah, ayo. Masuk dalan ya. Iya, pancingnya nek iwake kurang. Saya mancing itu sing kapel. Karena kono wate ae ngono. Jadi enggak tuh enak ya. Oh iya kono. Iya kono. Ini mana? Wah, dan soger. Tapi yang beli obat. Atuh. Iya. Tuh betul lah. Iya. Kayak ini tak kantong lah. Aman. Kawai lah. Kau ini gue gobat aja lah mas. Dan mati lah. Itu obat iki. Ayo. Langsung diret kita. Nah, langsung kan segone gitu. Jadi segol ya. Kene. Kene. Betul. Mari mamudin. Yang kodoh apa? Kene ya. Iya, balik. Ayo. Lo maju dewi. Wah.